eseyihlule uNkulunkulu uyena owanquma izikhathi zempilo kamacingwana. Singafisa sithande ukuthi sibe nayo ingunaphakade noma isikhathi eside, kodwa ngokuNkulunkulu wonke umuntu unosuku lwakhe, wonke umuntu unelanga lakhe. Sizizwe ngathi asembethe, sizizwe ngathi sihambaze, sizwe ngathi ingubo zimanzi esizembethe noma silele ebusuku, kanti cha, nayi lensizwa yakwaMchunu ebeyimfishane nesakhiwo kodwa iyinde okwenza kwayo phephisana Machunu okaNkulunkulu okuhle nenikumukele Machunu. Nakho lokho kubi kunjena asikumukele kokwethu, isikiwe indwangu yathungwa yabonakala isifanele sonke iyimbi njalo ukuthi ingeyethu, futhi asifiseli bani besingeke sinikeze bani. Mangabe umuntu ukhombile asemukele, asithatha amehlo ethu siwabhekise phezulu kuJehova uNkulunkulu ukuze siqede imidlinzo nemicabango kade engeke isenzele lutho. Amen. Amen. Lokhuluma ulanga uye ba engibona phela bona la komapona ukuthi uye bangcwele angazi ngempela ukuthi ngizothini. Kuthi umuntu noba ophakuthalala ngalelo ngceba naba lebuhlungisi kunjalo kwisizulu kwesilandelwa phela ngeke sathini. Kodwa nje khona limele kakhulu. Angilimele nodwa, ngilimele nami kakhulu impela. Konke kuyimfihlo kaNkulunkulu ke lokho. Imfihlo kaNkulunkulu nedlo singeke uzwazi. Ngoba lo muntu nje ukuthi uNkulunkulu mazi eselehlule. uNkulunkulu wangitshela ngaye. Usancela umfowabo. Encela umfowabo abelamana naye. Kodwa ngatshelwa ngaye. Fika nje izingilele. Lathi konika nomfana ezayo. Ezokela mali enkani. Igama layo uBekamaskandi. Yebo phela ubheka nje basiyenqabela ukuthi igama lakhe ligcwele engatshelwa lona kwathi uBekamaskandi. Lathi lelizwi uzwile na ngathi ngizwile. Laphinde kwesibili uzwile yezwa na ngathi ngiyezwa. Phinde kwesithathu uyezwa na ngathi ngiyezwa. Laphinde lathi ngithi ungalishintshi. Ungalishintshi. Ngabona kuyagcizelelwa. Ngathi mangivuka lapho atshela unini mampela nayo ngasekho. Ngivuka nendaba enje. Utani ungayikholwa kahle. Ngoba uzazi ukuthi uzibule ngentombazana. Bazokulandela lo mfana uSifiso. Abanye bazothi ufana lakhe mina lami ngamnikela uNosifiso. Ofana lakhe phela udlala efawoni. Kodwa kwelezayo azofica leli ngayilele kanina. Ase ngithi mina ngalikodwa ukuthi igama ngalisho ngathi ngimhlela kamasekwenzile. Kwahamba bakhulula naye. Bayithwala nini? Kwathi lesikhathi ngazo semjulile sesicela igama. Kwahamba ngithi manje lokho engithi kuyimfihlo kaNkulunkulu ngoba ngesikhathi ngitshelwa kanjalo ngaye sazofika. Kodwa kwangabikho umfanekiso ukuthi njengoba sikunika yena nje uthatha imizuzu engaka engakuwe. Bona lo mfihlo kaNkulunkulu. Akazi ukuthatha isikhathi eside kangakanani. Mhlawumbe sizothatha kangakanani, mhlawumbe sizofika ephi. Ngoba phela ngathi mhlawumbe ngithi uyozobe impunga nje ngamoto akusebenza kwenzeka kangaka. Isikhathi besaziwa loyo wangemukelisela. Mama umuntu etshala ingadi yakhe esebona la kuvuthwe khona angeke umbuze ukuthi wasuka lapho sekuvuthiwe ngoba lithatha engadini yakhe.
into nje ngiyibukile kakhulu kuyena umntanami ningakhulu izinto azenzile nangenzele zona ukushesha ukuphazima kwehle nje ongenzele lokho kwenza lokho kwahamba ngelilanga ngoba nje umuzi wami ulanjela kwabo khona la ngikhona bathi ngibona esefika nabafowabo phuma kwihande iKhia baba awuyebo uChunu nangu Khia nayi imoto yakho baba le moto bathe mangiyikhomba lapha ya bangitshela iprice yayo bathi iyadula kodwa futhi inamandla ngalendlela ayisimangaliso uthi ngathi ngifuna yona ke ledulayo uba kuyiNazaretha ubaba uhambe intaba ngifuna lezo donsa khona le moto ifika la kufuneka ifike khona ubaba la ifuna ukuya khona ngayo nampela bekunjalo ke beyithi mangiphuma ngayo ezinye besala eminye imqansa lakubona ngila ngaze ngiyele kwamaphumulo zafike ezinye kodwa le edonsa ziyafika la siya khona manje nje kuningi kakhulu bangcwela kwenzile ukuphazima kwe kanti ukwenzela ukuthi khona sesizaleza sikhomba sithi lokhu nje kwenziwa yena engasekho yena nokho ke ugulile sesisithi isikhathi kukhona la bangifolela khona babehambe ngomsebenzi wathi baba ngizwa kuthiwa kade sengicoshwa la sengiwile ngibuthwa ukhona la kasho khona wathi baba le nto ibukisa ngami phela abantu angizona bevele ngithatha ade nginethenjana ukuthi hayi ke mhlambe ngihamba uzohamba bekulungi kanti hayi uzogcina lona ke demona akusezolunga lutho akusezolunga lutho njoba de kulelo hlelo nje la ngesabatha ngoba nama ngisaphilile kahle beke ukuthi mhlambe sithebela seduze kwenzeni futhi ngithatha inkosi zasekusini eyasemini ngiyibuyele nje ekhaya mase kushaya isikhathi sika-1 ngithandaze ekhaya ungangaba lelo demoni ngingaze ngaphoqele ukuthi hayi angiye enkosini manje kuhleni belibika kwase kufona indodana yethu le kaSimakade inkosi baba ndazi baba nankonzini kakhulu kodwa manje ngathi akabuhlungu mangasabone mhlawumbe abafana ke bekuthathe bekulethe ebuhleni thina njengamakhosi siyakwazi ukuyibona inkosi bangithatha nangempela safika amakhosi emathi ngayo lakithi ile wazwani yakhulela kumne wethu uSimakade kwesobayele yakithi uyazi umchunu yabaswani ayini baba sawubaba sapona isimo sempilo ayike shaya isikhathi akhuluma nankosazana abacela bafuna ukubona baba lathi izuba ithi inkosi ngena sangena kuyakhona futhi ngasemnandi nakhona lapha ngoba fuka kubika nalokho umfowabo omdala wekhona azibike kamakhosi aqeda athi nya azibike ubheka nomfowabo ebesithi ichunuleli cha baba kunabe ngenzela wena ngasemqonda ke bosi ngakuqo afuna ngakhuluma ngeqiniso nje ngomtefa ngitshela indlela okwenzeka ngayo baba nkosi yamakhosi ngo-1993 ngathi ngilele wafika kumina kodwa wafika uyisiqo sokuqala umqalo wendlela wena hle nkosi yamandathu phela phansi ngoba sakhuluma nami umqalo wendlela yena lo phambili baba wafika wangitshela lokhu nalokhu wangiyalela lokhu nalokhu wathi angenze lokhu nalokhu azibona senzeka izinto nje kushilo kwenzeka lokhu egameni lakho baba ke njengamanje ngisaphilile umsebenzi wakho usumile ngihambile izwe kakhulu eStern Cape ngiyazi lezami inyawo matatiyeni lisikisiki ephi ngihambile ngabe umsebenzi wakho kodwa ngimile ngoba ngisaphilile baba izwi lokuqala nje lasezwini lithi cha uzophila kanjani waphela nje ukwenza lo msebenzi nje khona bangafuni izwi lalunyazisa uzophila kanjani ngoba umsebenzi bangafuni into engizathi ngilalele lokho lathi usucabanga ukuyeka angazi ngizothi ngizoyeka kubani kanti angomnike obalo umsebenzi wami ngathulela ngabheka phansi lathi igama lasezwini ungayeki
isiphiwe sakho lesi saphiwa wena akekho zosenza sivele shintsha lapho wathi kusho mina ke manje ithi qhubeka nomsebenzi wakho 2022 kwako July mhla ka26 sikhona njengoba namhlanje sikubani 2024 sathi masimala lapho ithi inkosi yaseMachunweni awubaba abona ishema ngekhuluma kanje usakwelulelezi bengazi ke mina ukuthi kanti lezinsuku njoba zelulwa nje mina ngangihlezi ingane phela ezona ezofihla mina angazi ukuthi kuyimina ezofihla zona futhi inkinga yale ngane esikhuluma ngayo ayibanga yena ubheka amachunu kuphela angisho yile kokugcwala umlomo sungathi nje kwa edeka kwakho nobhekisizwe kuyona ngoba njoba ngiyela nje nathi ucingana la ungena ingcingo ebengazazi lezikhalazi kumazizwe lesimo ukhona kwathi maye efona la ndoba kukhona ubuhlotshana omncane phakathi kwabo bathi hey baba ngiyadabwa kakhulu ngibheka amachunu wathi ngathi ngingenalutho nje ishisente lemdaka uthi ngathi ngizowa esemthinta wathi angibuza impilo ukuthi ngathi hayi ngikhona wasethi awuvuka uyobheka ku-account yakho uthi mangifika lapha ya uthi ngifica 10,000 mase ngimthithi wathi hayi ngiyakupha nje uyayizwa nje lona uthi angazi ukuthi uprofite kanjani ukuthi ikulesimo engibhekene naso manje nje angazi ngachaza ngithini njengoba ngithi kade yena ubheka amachunu kuphela lapha emsakazweni kwenabena le ntombazana uba unomfundo umkhize nomfana wakuthoba wasithona senkomkhaphala wake wathi babe ngoxela angazi ngoba befika khona nokuzalwa kwakhe ngoba ngamzisethi baba bafona la bengisebenza nabo lozabethi balifuna ukukhuluma nawe bathi mina ngibalinde hayi base bengithinta unjani baba cha sekhona ayithi nesisebenza nobheka la cha baba besifuna nje umlando wakhe ngababeka njengoba ngisho nje kaze ngachaza futhi ukuthi beba yena ubheka akayibheka amachunu phela ngoba lapha lefika khona nje fika fakisana lapha lefika khona ukuthi wakwaMchunu wakwabani into ke ngike ngayibona wakwaMfaba kwathi ngelinye ilanga la nomdala wathi baba ngiyazi indaba kamfowethu sike sakhamba savashela komngoni wakhe lapha ya masiwa komngani wakhe kwakhiwe kahle uthi bese ethi umama wale ekhaya awu ubhuti wakho omdala lo sethe wasethe iwe ubhuti omdala angiyazi indaba umfowethu njobona kunjena nje ekhaya umfowethu angitshe wesinye nje isibongo ke manje njobona kunjena nje umfowethu imisebenzi yakhe yonke le angathi ngumnikela ngengane ngathi ngayikhumbula ngoba uyabona kusiza umuntu nokupha umuntu egameni nje ukuthi athi umuntu inkosi ibusise suke sicabela indlela la mhlawumbe ke nizwe emlandweni ukuthi kwakukhona wala kwakuthiwa khona sikhula sisemachunweni kuthiwa kuyisengane la ngoba bathi kwakunengane yokuthi mawuqhamuka ithi ngifuna ukuphathisa bala abantu bebona ukuthi isosi idikile ibuyele emuva ekhaya kanti ithe mayifika ngale kwathi usuze wazofika la bekho umuntu wakunika isibusisa wazophathisa umuntu wavuna udlule mawuhlangana nomuntu ngamphathisa emdala kwabuyiselwa lokho njengoba ifika le ngane izofuna isibusiso la ngalembe kuthiwa kwavela oyedwa umuntu wathi maye ishayisa lutho wasedinga iphathiseke emntana wathi mase ongena ekhaya wathi ngiyabonga sakho ekhaya wathi inkosi ukuze bathi yashokho lathi wamena siyaphela ngoba isilandela okade izokufuna iko ke ngithi hayi baba ithasasi asasi macingwana ezothi baba ukukhula njengoba ukhulile usuphinde futhi wakhula asikhuli ngeminyaka emhlabeni sikhula ngezehlo nezinto esihlangana nazo sihamba siphila usiyobikela abanye abanomzane ukuthi ningibona nje kepha ngidlulela sengeke ngaphelezela ingane yami ngilindele ukuthi yona ezophelezela mina macingwana nje usibona nje siqhamuka kulomkhakha obizwa ngokuthi wakwaMaskandi emculweni wesintu njengoba usibona sila endlini nqwaba engekho kodwa ikhona ngoba njengoba usibona sila endlini baningi abangaphumelelile abasegoli abasethekwini abankalo zonkana kule ndima yokuhlabelela uNkulunkulu akasikhombela kuyona
sonke nabangeyona uMaskandi bakhona la endlini njengoba usibona size egameni lokuhlabelela esakunikezwa nathi singakwazi kwavelaphi isipho esathi silo samabandla ubhejane phuma esiqhweni umdlokombana wathi sangenwa imimoya yabantu abadala babeza ngoma njoba sihlabelela nje sonke sizalwa kule mizi esizalwa kiyo sizothi kuwe umuntu omkhulu obubiza amagama ethu sonke ngokuhlukahlukana kwethu siyakhala macingwane khona abadala abangekho la ngoba nathi khona owashela imhlophe omapholoba khona omnyandu ophuze chemist khona omagubane obakumfiliseni baningi khona ngani zoma khona imthente abadala simele yonke indima yokuhlabelela ngesizotha sesehlo sasemachunini okuthema kuboniswana ngoba yonke into iyaboniswana sabona ukuthi asithole uboya la ngaphandle esizothi sikhalisa umndeni wasemachunini ngenkomazi kufanele sikwethule lokho kuba kumacala ngenhloko yekhaya njengobaba wekhaya ilokho esithi asikubeke muze kaMchunu sothole ngiyezwa izikomba njalo lezo zokuhleka nabantu ngomoya futhi omuhle omnandi ngoba lengane yami binomoya omuhle omnandi njengoba usho nje ukuthi nileyo umkhakha loyo yokwangena ucinga khona la kumfanyana lo wami lo elamana naye singale kodwa ubaba le ntombazane efonayo icule lapha na kuyingane zomana ikhala leso silile yabona nje le bengakhomba noma ngihlana ngendlela bani ngiyabona la ku TV yambona nje lo uBakuzani ayike chunele kuyafika izolo ngibona nakade ngeke ngibonele kodwa ngosefamba kuthiwa siyabahlanganisa abantu ngimtshelile nje nathi hawo ngiyenguzwe lapha ukuthi ucebe kuzela wayithola kanjani ngoba mina ngazithola kanje ubuza abanye anabanye ke ngeke ngibazi ke bonke kodwa nje ke ngoba sibaningi nje baba ngizosho ngithi usaliwa lo semqeka ndonakazi sibo emqakayi lapho nomqakayi ngaphesheya wasenqweni nasemachunini la nisiwakhona namuzi bantu lapha ubanga uMchunu wakwaMchunu yamazi mazi kakhulu awu bakithi yebo uphakamani lo ulamola esibongo khona le phela kithi olundi ujumbo lo insizwa yasemzimkhulu ebusisa isizwe nomculo wokhona uhlanganisa nesintu udlamini umzimba ukhalimali insizwa enesiphiwo sokulekelela abantu ngamakhambi iphinde yenze okuhlukile ngiyalazi igama kodwa yena bengamanga ngoba kodwa ngidlameni umzimba okhalimali ngiyalazi bese kuba insizwa yakwaMthalane lapha umthoko bese kuba uGatsheni insizwa yasophongolo nansi khona umlaba kodwa ngathi ngiyakizwe futhi nakhona yebo thengelani ibhodlela umlaba amathe umlaba sothobe sabona umlaba nanto umlaba lapha ngasemnyango kube udlamini futhi omunye namo kuzoba umkhize umuntu osemzini phela kusazo ngomdala ngomkhize okuba ngomdala kwalawo zonke lezi ngane udlamini lo udlamini ke njengoba la abangicela abantu wakhe ngoba ngaba kukho konke lokho nawe dlamini ufuna ngaba kukho konke lokho
nathi ngabasikho uba mkhulu wethu uStesh uMakhala bakana wentombi yakwaDlamini sizalo babo baba basalathi sengalala ngisho la ekhaya sokalala ngisho la ekhaya no kwaMadlamini ke kwaMadlamini lesizwe nje sikhona sonke sentombi yakwaDlamini batwana benkosi angazi ngizothini mina ngoba ngikholelwa kakhulu kuNyazezulu ngacela ukuthi uNyazezulu batwana benkosi lokho enikwenzile futhi likwenza kumuntu inyazi lezulu akade limbekela ngingathi mangikhuluma izolo lana lo mahayi abake bathi ukufula naye lapha nomculo bakwathi ungihlanganisa nje naye bendawonye sabingelelana nawe beqala ukungibona efikelela uthi bele ngifisa nje nami ukubona ukuthi bese sichimelana nomngani wami athi mina ngizalwa umshumayeli bese ngithi mina cha mina kodwa ngithe xa kwena ngoba mina ngizalwa umfundisi uyayibona ukuthi ngicobela into enjalo ufikileke la izolo washo futhi ethi ngengathi udlula nasokhosini ngoba nalo msebenzi njalo ingane yami uzubona ukuthi ibingazenzeni noba yini yafika lapho mina ngaphesheya baba kade kunomculo la wenkonzo yamanazarete uThokozani nomndazana usuthanda ukufata bala ngicela mina ukuvusa abangazi noba ngangiyona cha ngeke ubone phela ngoba mntanami uyashumayela kodwa nje nje lihambe ebuhleli enkosini yoshayisa lude izokwemukela inkosi ngoba uyoshumayela ngempela uthi ngayo wafika khona uthi ngafika nje abafundisi bezosela inyama njalo uthi ngaze nganqobola nje ngaqhamuka phela umuntu wamanqobo uthi ngathi hayi kanti qinisele le ngoma ethu emakhulu kancane kadle uphame bahamba baba bike uthi ngababa na uthi ngase ngithi kodwa ufuna ukubona baba kanje uthi bathanda ukwehlukana phakathi kwabefundisi wakhona uthi phela ngaleso sikhathi nje kana wasokhosini basigcina indaba kaShembe uNazareth ukuthi kwase kuvela omunye sethi hayi cha mina ngiyakwemukela ngizokusa enkosini uthi ngase ngithi ngiyahamba manje efika enkosini luthi uNyazi lezulu uBK usegcine mina ngimbone engena ngesa segcine mina kubele emva anivumelanga beze kumina bavimba nipho anivumelanga beze kumina segcine lapho kunina uthi ubaba wasefuna ukuthi manalo ngisoze ndingavifuna ngathi umfundisi uZulu wake xoxela ukufuna ukuthatha lo hlelo njalo uthi wafuna ubaba ngathi wathola nomfundisi uZulu wathi akamtshela ukuthi le nto eze ngayo uyayimukela uthi wezesebhidini umfundisi wathi ayimacona ukuthola ukuthola into zengayo inkosi ethi yayimukela bahlangana noma hayi base beyidudula ukuthi bathi beyidudula idufu ngamzelo umhlaba wonke kuningi nje umntana wathi ke ngikukele ngapha ukuthi mangifika lapho bakuvela mntana uba vele ke bake bakhulela khona bangiyabona manethi nethi ngingahlala khona babhule ehleni manje kuthiwa khona ukushayisa ibona bona athi beshayisa lo muntu ngambona eniphuca ikhanda iNazareth leli mhlawumbe kwathi inkosi yakwaZungu kwaphuma yona kwangena yena manje nje akukho nje kade ngakwazi la akukho ngoba ngisho umgidi wale ekhaya ukwazi nje obunjalo ukwazi nje obunjalo ayike zangana nje ngingapha ngapha inkosi yami ngaze ngathini angazi ke angithi uNyazi lezulu inandisele batwana benkosi nomsebenzi wenu wenza omhle ngoba lo msebenzi wenza uThokozisa isizwe ngisho igama layo ke wafika lesizwe ngakithi la izolo ungezwe wayikhuluma le ndaba wathi angazi ke baba mhlawumbe kungenzeka yini mase kusenkonzweni lapha ya oMaskandi phela kade sehlo sihlelweni labo kube khona mhlawumbe iJuphana nabo abalitholayo elinkonzo yalomculo kade mina cha mntana angiliboni iphutha lapho phela bekuvela kumsebenzi wakhe umuntu mayehambile asuke ngahambile ukusithela nje emahlweni kodwa akukho njengoba ngena la ekhaya unibona nonke futhi unibona nonke futhi akukho okufihlekile kuyena bathi cha nalokho mina ngakwemukela ke nithi nje ukuveza lelo laka lakho lokuthi phela kube nalo lo Paulo uyalazi kade uhlelo lakhe angazi noba ngisho kabi leso kodwa ngithe cha mina leso sikhala singakho usho kahle kahle nathi ayisengakho ngoba phela enye yenkonzo senye yenkonzo cha ngisho njalo abatwana benkosi nesela umlomo ke mina kodwa ngisho ngithi akho Mshembe ophethe zonke izinto uzonibusisa umculo wenu ukhuphule phambili anivikele etheni zenu lakho konke nje nifisa kube impumelelo amen konke nje nifisa kube amen bakithi hayi bathi abathi esela umlomo eyinkulungwane thuna izole ndaba ebafika nayo yebo baba cha bafowethu ngithi ke ngithasela kubaba nje siphakamisa izandla kowani lethambo umhlaba sithi ke ongathithi lokhu enikwenzela ekhaya
kungaba isibusiso esiphakathi. Amen. Ikakhulukazi kuke kwathi ngolunye usuku isebenza wona umsebenzi wala ekhaya owavulwa yiyo lensizwa. Ubaba ngikhuluma nalensizwa uJobe. Ngithi kuyo ngiyakuthanda. Ithi ngithi ngikuthandiswa ukuthi awuthi ma ula ufike ucule ngoba phela wena unezwi. Awufike ucule zakho kuphela usivimbele ukuthi abanye sobalalela ngelinye. Ngaze ngathi ukube insizwa ziyazi ukuthi wena ufike wenze njani la masibizi sizohlangabeza abantwana laba bazofunda. Ingabe ngelinye ilanga ngoke ngithi azikuthengela udrink. Ngishiso yi ayi eyakho uThokozani wayibiza. Somcebo wayibiza. Somnandi wayibiza lapho. Wazibiza ingoma zenu ngathi wenze njani wena? Uthathe zonke insizwa waletha ithina abantu abeze kuthina basibona impilo esiyiphilayo. Kwaba kuhle kakhulu nangalelo la. Nakulokho sithi sizoba nayo kwasho ukuthi ke nawe une-commitment. Be kanjalo kodwa kulokho bese sinakho ngoba kaphumelelanga. Lapha nje nasizwa Linda benomahaya. Kodwa still cabanga ukuthi ke kodwa ke lokho ukaNkulunkulu nela ekhaya. Ngithi nje insizwe zonke bakudlamini siyanazi. Beningenaki Katsheni ngiyanazi insizwa. Beninganaki-ke nje ngokuthi kodwa ezinye insizwa mhlambe ziyazi makade kukhulunywa ngesikole nje lesi sika Bheka uKZN Matric Excellence. Yiyo lensizwa ekade isemsakazweni ikhuluma leyo. So ke ngicabanga ukuthi nje lokho enizokwenza la ekhaya asinawo thina amandla esingathi mhlambe akube nje sithi nje uNkulunkulu wakhandalela ekhaya uma sekuwukuthi nje ma ebonile ukuthi lokho esikwenzela uBheka namhlanje usesimi nani mayese reward abantu ongathi nani na. Amen. Obunyele we noma kazi bese file kodwa bese sikizathi ungqomo zayikhona la ekhaya. Ngale khona nomndeni. Masibona izinto zakhe ethanda ukuhleleka ngazo. Sase sibonisana ukuthi kunjengabe sathi simgcineleni phela. Akaphelezele bahambe. Sibonisana ukuthi hayi akaphelezele kululele isonto. Akaphelezele nje kululele isonto. Nanokubona ukuthi isimo salele ekhaya igcele incane kakhulu abantu lomfuna abantu abaningi kakhulu kanti engafika nje ngesabatha athi kozololo la mhlawumbe laba ababili abathathu ngobonalela thenjana mhlawumbe nje kodwa ekseni bese evuka esetshelwa ukuthi cha uyathutha kube namzabo bathe ngathi khona iground yabalibona le ingconywana lapha likhulu livulekile engakwazi ukubanga nemoto zabantu abafikile bese ugxunuka lelo thende ke inkonzo yakhe iqhubeke lapho esothi sesiba khona ngoba thema sixoxa nabafana babona sisabonisana ukuthi hayi khona akabuyele lapha la kulele khona abafowabo nodade wabo nomina lokho ile bomthetho umzukulu wami lona hamba into ebeyiphathe kabakhulu lo nyaka ophele ngiphezulu umzukulu wami esukana sengiphelezela lona namhlanje angasize ithini le cha sibonela ukuthi hayi ngesonto sale sesimphelezela ngibeka leso sithuba sacela ukubona umama ulungile bona noma begcine bese ngiqhubeka phela lo muntu enfika naye bomama bakuleya bakho bese wemculo Okay.
Jesu akekho akekho yena uyazazi Wonzi zethu ngaye ziya kuphela zithi nyake uphilo umhlobo wami onjengoJesu akekho yena uyazazi uyazazi inzizi zethu ngaye ziya kuphela zithi nyake uphilo umhlobo wami onjengoJesu akekho Cela sikhulele. uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu wabakhona ekuqaleni, uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba, uNkulunkulu wadala izintaba nemifula nemimanga. Nakho la sikhona uNkulunkulu wethu. Sisemachuneni baba, silahlekele baba Nkosi. Lapho baba Nkosi sihanjelwe insizwa baba Nkosi ubheke amachunu. Sizothi tuthu nomndeni baba Nkosi. Sifisa amandla akho baba Nkosi. Ngoba uhambayo nokhulumayo nawenzani ngeke asisiza ngalutho. Kepha baba wena baba Nkosi ophethe amandla, wena owazi ngomuntu. Wena wamazi inkosi eseyihlule, wena baba Nkosi owazi ngomuntu, wazi imicabango yomuntu efihlekile, wazi insuku zomuntu umdala efika emhlabeni baba Nkosi konke kwaziwa uwe. Sizothi tuthu baba Nkosi kulomndeni sithi mawuphephise nathi sibhlungu siziphephisela ngeqhawe ebesilithanda baba Nkosi silikhonzile limemeza ngalo zonkano kulomsakazo wokhozi baba. Sithi baba Nkosi bopha ngebhande likamoya lelikhaya. Sithi bopha ngebhande likamoya lomuzi wonke abadala nabancane lonke lelikhaya. Sifisa isandla sakho baba Nkosi, khombisa ubukhulu bakho nobungcwele bakho. Noma kubhlungu kunjena baba Nkosi kepha udumo siyalithatha simnikeza wena ngoba sibongile baba Nkosi noma ithuba libe lincane waseboleka leliqhawe baba Nkosi salinikezwa kuwe. Wena owazi ukuthi lensizi iyozala ibe khona emachunwini, wena owazi ukuthi lensizi iyoba khona izifika nje emsakazweni, wena owazi nesikhathi baba Nkosi ukuthi siyoba sincane kangaka. Siyakhala baba Nkosi sithi insizwe ihambile. Mhlambe wena baba Nkosi uyagiya ngeqhawe lakho baba, ngoba uhambile baba Nkosi. Mhlambe uhambise ukuthi besizoze simone thina emhlabeni, kepha wena washeshe wabona kufanele ukuba umsondeze eduzane kwakho engakangcoliswa umhlaba. Lo mhlaba onothuli, lo mhlaba ongcolisanayo, lo mhlaba oneyinkingo oneyivunguvungu, konke sibhekisa kuwe baba Nkosi. Sithi yamukela indodana yamachunu ngegama nelikayisenele indodana engamngcwele uze bephakathi. Amen. Baba wethu osezulwini, ngiphathe ngokungcwele igama lakho. Umbuso wakho mawufike, intando yakho manje emhlabeni njengowenziwa nasemazulwini. Usiphe namhla isikho sethu semhlabeni. Usithethelele amacala kuba nathi siyabathethelela abasonayo. Size manje lokho size phakathi. Amen. Mbuzo samachunu asiphethe lutho. Asazi fanele sithini ngini, kepha sizothi phephisani dudu. Phephisani bomama. Siyazi ukuthi laba kulele khona lensizwa okhalweni labazali ubuhlungu buyaqaqamba. Ubuhlungu lithi sonke siyazile insizwa lesiphiwo sayo sahlangana nayo kwaba kuhle, sayijabulela kulomhlaba. Kepha namhlanje isibiziwe singakuNkulunkulu. Sithi uNkulunkulu akaniqiniseke anibophe ngebhande likamoya. Samukele ngoba uNkulunkulu wazi ngomuntu wakho. Singakhuluma thina sithini
sibe nemidlinzo nemicabango engiyosifikisa kuphi, kepha asiqinise uNkulunkulu. Thina sihambayo ngezinyawo nesikhulumayo ngemlomo asinawo amandla kaNkulunkulu. Sithi dudu ngozila amacingwane, phephisani, asikwamukela kunje kungokwethu, asizokunika muntu kukubi kunje kubonakale kufanele thina. Zinsizwa zakwethu, mama nibona bephefumula kungapheli. Ngiyacabanga ukuthi bahlulwa isimo njengoba esho uSothole ethi kusehle ngedla, kubadidile. Kuthiwe-ke sekumnyama, indoda-ke kufuneka-ke ikwazi ukubuka kumnyama kunjalo ukuthi abantwana sekumnyama kuzophunyelwa ngaphi. Mhlawumbe-ke yikho ubaba ekwazile ukuthi-ke akwazi ukuthi azivulele. Ngithi-ke kulaba bala ekhaya nabo mama bala ekhaya, zinsizwa lezi zasemkhakheni womculo, hayi umculo owodwa, yonke imculo ekhona la kuleli zwe silakhe ithintekile-ke ngokuthi ubheka lo njengoba kade ekhuleka uSothole bebamemeza zonke izinkalo lezi, niyabazi ngamagama bebizwa ubheka. Ingakho-ke namhlanje bethe hayi uma kusesiba nale ukuthi uNkulunkulu asithinte ngesandla esibandayo, nabo ubathintile, bakuzwile lokho kubanda esikutholile. Manje-ke ingakho bephakathi kwekhaya, ke akugcinanga ngokuthi nje bayeza phakathi kwekhaya, babese beba nesimo sokuthi nabo njengoba ibathintile into banikeze ubaba umchuno okuthile okusebaleni la. Seniyobona mase kukhuluma bala ekhaya-ke nami, so lokho nje njengoba ngibaletha la ukuthi inkulumo iyithi akubona omama abazali bomuntu bese kugcina ngobaba kwatholakala ukuthi bensenabantu-ke la akade besani nithulele inkomo, base sithi-ke cha bazongena emva kwabo. Ngithi-ke ensizweni sengibuye ngabona okusha-ke manje, bengazi ukuthi nihamba nomfundisi la, kodwa-ke ngake ngambona egudla laphaya khokwa lapha kwelakubo kwaqikazi egudla nezayona. So Sothole izwi likaNkulunkulu uma uliphethe njengoba usiphathele lona, siyakubonga lokho thina nani insizwa zinonke nje ningakhohlwa ukuthi kukho konke enikwenzayo khona lo wasidala ukuthiwa uNkulunkulu bekakasibekele. Ngiyaphakamisa-ke mina ngowasemachini, angize ngisaba ukuthi ngisho ukuthi cha into nje ngiyithandile, njengoba kade ngimxoxela ngithi ngasho nakumfoka uJunu Wentayi, cha lokho kwenza ngiyakuthanda. Ngibonga kakhulu bahlobo bami, ningathi omama ukuthi nje umama badideke kakhulu. Amen.